Il-Bank HSBC Malta rrapporta profitt qabel it-taxxa ta' 58.7 miljun euro fl-ewwel nofs ta' din is-sena, tnaqqis ta' 19.9 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Fil-preżentazzjoni ta' riżultati il-kap eżekuttiv ta' HSBC Malta, Jeffrey Fitch, qal li l-bank kiseb riżultati qawwija minkejja rati ta' imax aktar baxxi. Qal li riżultati ta' nofs is-sena huma sostnuti minn kapital u likwidità robusti. Today, HSBC announced a very positive set of first-half results, over 58 million euros of profit before tax in the first half of the year. These results show the resilience of our business, the strength of the Maltese economy, and for that reason we continue to invest, and we're rewarding our shareholders with 10 cents per share interim dividend. Il-bank qal li dħul naqas bi 13.6 miljun euro minħabba dħul nett aktar baxx milli max. Irrapporta wkoll tkabbir fis-sorsi l-oħra kollha ta' dħul, inkluż l-assigurazzjoni, il-kummerċ u l-kambju. HSBC Malta qal li l-ispejjeż kienu 2.3 miljun euro ogħla mill-istess perjodu fl-2024. Fil-biċċa l-kbira minħabba l-investiment fin-nies, it-teknoloġija u proġetti regolatorji. Il-bank qal li żied id-depożiti tal-klijenti b'44.5 miljun euro waqt li s-self lill-klijenti naqas bi 82.3 miljun euro meta mqabbel mal-31 ta' Deċembru tas-sena l-oħra. Id-diretturi tal-bank irrakkomandaw dividend interim gross ta' 10 ċenteżmi għal kull sem, l-istess livell bħal dak imħallas fl-istess perjodu s-sena l-oħra. Il-bank qal li hu pożittiv dwar l-ekonomija Maltija minkejja dawk li sejjaħ inċertezzi globali. We see resilience in the Maltese economy, both high economic growth but also very diversified mix of businesses. And so we continue to invest in our business and support our customers in their businesses. Ma' TVM News Fitch tqal li dwar ix-xiri tal-bank HSBC Malta ma kienx hemm żviluppi ġodda. Our majority shareholder, HSBC from London, has not communicated anything new regarding their strategic review of their shareholding in this bank here in Malta. HSBC Malta semma l-kampanji kompetittivi reċenti ta' self għal xiri ta' proprjetà biex jappoġġjaw lill-klijenti u t-tiġdid kommerċjali mal-Bank Malti għall-Iżvilupp, Trade Malta, il-Kamra tal-Kummerċ u oħrajn biex ikabbar in-negozju bankarju kummerċjali tiegħu.